Sibingelele babukeli nabasilandelayo la ekhaya kwamalala phezulu. Okhulumayo uDlamini la eMzinyathi. Sengithe angibuye abantu bayafona nabafikayo besizwa la ekhaya. Bathi ake ngibuye ngikhanyisela abanye ngoba abaningi bathukile ukuthi kanti umlozi kuyinto ekhona. Besibaphakamisela siba-check-ele ukuthi unawo yini umlozi. Uma usasitshena ngamasayini, yes kuhle nathi singahlola sibone ukuthi unawo, kodwa kuhle ukuthi uphakanyiswe. Abaningi ke avela abantu asebethwasile besithi kabeze nezembatho zabo, ayida yinto isembatho osigaxa lapha kuwe emahlombe noma ijazi noma yini osuke ukhuleka ngayo isebenzisa ngayo, bese sifike nezibani zakhona isuke izoshiwo, bese simcheckela umuntu bese uyaphakama umlozi. Ukuphakame ngale voice yawo thina ngoba sesathwasa sawuthwasa umlozi, sayidla impande yakhona, siyalizwa izwi. Wena-ke uzwa ngalendlela yalendlela esukuphakama ngayo, kodwa sisuke ngiphambi kwakho nje sibhekene. Ufuna-ke iqubuke kulesambatho sakho ngoba phela abantu, khumbula ukuthi abantu abafuna lo mlozi bawuphakama abantu abakuwena egazini, noma abayibona abanikazi bawo umlozi abawenza bawushiya phakathi, abanye abazange bawenze kabona, ngenzeka ukuthi omkhulu ogogo. So-ke lesi simo esinjengalesi sibathusile abanye ukuthi kanti makhuluma ngomlozi ukhuluma into enje, hhayi lento yokufakwa izinto emakhaleni, yokushaya impempe imfengwane, nokuthi athi umuntu unomlozi okhuluma kuye. Cha, akunjalo. Umlozi phela uyesi ukuze ufanele ukuthi mawuthi ukhuluma kumlozi akube ukuthi wona ukhuphuka umuntu ozohlola uzwe ngalendlela yomlozi mawuphakame ngekhwelo, kodwa wena uzwe ngevoice, then tolike leso simo. So-ke sibenzelile-ke abanye abebefika phakathi kwaleli khaya, so bakhala bathi bayacela ngoba emhlabeni wonke abantu bahlushwa idlozi lomlozi. Idlozi lomlozi vele kuyidlozi okuyilona lakudala, lisuka emazweni asendla lehle njalo. Ingakho impande yomlozi ingekho la, kayikho impande yomlozi la, futhi kayikho eMozambique, kayikho koSwazini. Ngiyaxolisa ukubeka kanjalo, emakhona abazothinteka kulokho, kodwa impande yomlozi ikude. Ngimasenye nichazelo usufikile ngiyokutshela ukuthi ikuphi, iliphi izwe nayo njengamanje abantu abaningi abasaphila endaweni ezisemahlathini. So-ke ilapho itholakala khona. So ayitholakali njalo, nathi kuke kube nzima abantu masebeza bebaningi ukuthi abazokhushula umlozi, sithola kuba nesisindo. That's why sike sibe nesikale esithize kulokhu-ke. Sithe asibazwela abantu ngomthetho, masicheckela umuntu umlozi bese singena kwi-process yokuthi lo mlozi wakhe uhlangane naye, kodwa mase ucheck-a nje sisawuqhumisa ukuba ukhulume la ekhaya ngomthetho kuba u-8,500 ngenxa yale mpande esuke izosetshenziswa ukuba umlozi ukhushulwe. Then-ke into esibonile ukuthi ingabasiza abantu ukuthi umlozi sibazwela abantu ukuze umuntu ahlale azazi engakangeni nje kwi-process ende yomlozi. Sithe abantu bazozama u-4,500 ukuthi sikucheckele ukuthi unawo yini umlozi noma unawo. Then kuzobonakala futhi uma unawo uzoqhuma lo mlozi phambi kwethu, sisebenzise nempande yakhona. Then uma ukhona lo mlozi-ke sesibuka-ke i-process, sesixoxisana nawe ukuthi singasebenzisana kanjani. Ngenxa yempande njengoba ngisho ukuthi incane yakude kakhulu,
umuntu, that's why abantu beze benqamulele bekhohlisane nabanye abantu befaka impembe nani, ngoba phela ngeke ukhulume vele umlozi ngoba impande ayikho kude kakhulu. So ke ingakho ngithi kuzofanele ukuthi makukhona abantu abafisayo ukuthi siba-check-ele ukuthi banawo umlozi, noma ngibeke ngokuthi abafisayo ukuthi sibalungisele, akuba ukuthi qala babe no 4,500, sizoba ne-date esifisa ukuthi babe ndawonye. Le date sizoyi-check-a, ngicabanga ukuthi ngasegcineni ngizoyiveza i-date okuyiyona esicabanga ukuthi abantu befike ngayo, sikwazi ukuba-check-ela lesimo somlozi. Besicabangela kodwa kakhulukazi sisawuhlambekisile, besicabanga ukuthi ngesabatha ntambama lomhlaka 16 September. Isabatha lomhlaka 16 September, abantu abafisayo ukuthi ba-check-ele ukuthi banawo umlozi nabafisayo ukuthi bewulungise befike, siba-check-ele ngale price esisho ngayo ewu-4,500. Then-ke uma kuwukuthi siyavumelana bese-ke sichazelana ukuthi kuzosetshenziswana kiwa kuphi, kodwa uma lo mlozi siwuthola ukuthi ukhona kumuntu, ngiyacela ukuthi-ke abantu abafisa ukwenza njalo abasithinte kuse-early, sizama ukubhukha ngoba besifisa ukuthi abantu bengeqi ku-20, bangeqi ku-20 okanye babe u-15, sizokwazi ukuthi sisebenze kahle ngoba sizobe sibasebenza ngey'khathi zantambama ngoba yisabatha. Isona sikhathi santambama ngoba yisabatha. Sicela ukuthi labantu bafike sisebenzisane nabo, siba-check-ele kahle umlozi wonke. Then-ke nabantu abafisayo ukuphakanyiswa. Ukuphakanyiswa-ke akusisi isithwalo la ekhaya, sisebenzisa iy'lwane, asisebenzisi izinto okukhulunywa nazo ney'gubhu nani. Sinempande esetshenziswa la ekhaya elikwa nedlozi lomuntu. So nalabo bantu sizobazwela. Bona-ke ngomthetho ukuphakamisa isimo sebhizinisi, umuntu oyisebenza imisebenzi yamathenda noma uhlobo lunje lokuyisebenza. Uma usuvela ufuna ukuphakanyiswa ube phezulu ngalolo hlobo, la ekhaya kuqala ku-15,000, bese kuthi-ke uma usaqala nje uthathwa from scratch uyiswa phezulu. Sike sithi-ke umuntu onjalo ongakabi nayo indlela ukuthi useke waqala wasebenza, siyakwazi ukumzwela naye ngo-4,500 ukuthi simlungise abe sesimeni ahlangane nalesi sidalwa sakhe bese simphakamisa. Kodwa-ke kulokhu laba sebevele besebenza, sizobazwela ngokuthi iprice yabo ingaqali ko-15 kodwa iqale ku-8,500. Then kodwa laba abaqalayo bazoma kuyona le price, nakhona kungenxa yempande bazoma ku-4,500, kungenxa yempande yokuthi ijulile, kuyimpande engatholakali futhi kalula nayo. So-ke abantu labo kufuneke basithinte, bachaze ukuthi yena uzela luphi uhlobo. Besifisa ukuthi laba bomlozi sibalungisele kakhulukazi ngesabatha ntambama. Uma sithi sabatha ntambama sengaze kushaye noma isiphi isikhathi, kuzoya ngokuthi isibalo sabo singakanani. Then-ke abazofika belungisa umlozi bazosiphathela izibani, isibani esiphinki, esiyelo, esimhlophe, esi-blue, esi-purple nesi-green, bese besiphathela noma isiphi isambatho sabo
abasisebenzisayo nendwangu emhlophe eba 1 meter. Uma engakwazi ukuyithola indwangu asazise simlungisela ngayithola la ekhaya. Ibona abantu-ke okufanele baphathe lezo yibani nalesi sambatho. Ibona abantu esizoba-check-ela umlozi ngendlela efanele. Then abokuphakanyiswa uma befika la ekhaya bazosiphathela ikhandlela elimhlophe eliyelo, then basiphathele ikhandlela eliphinki, bese besiphathela ushukela obrown 500 gram. Befike nawo la ekhaya no-peppermint uswidi, i-Wilson extra strong lo mhlophe omnyama ngaphandle. Basiphathela amaphakethe akhona u-3, shuthi umbhonqo leyo iba u-3. Ibona abantu-ke esizobe sibaphakamisa la ekhaya besiphathele ugologo omhlophe, iSmirnoff nekhokhi, u2 liter noma iSprite depending ukuthi iyiphi drink ongayithola, bese kunobisi lomhlophe. So izona zinto esiyidingayo uma sizobe sigeza. Into edala ukuthi kube notshwala nenqolele-ke abathwasa online, shuthi ngiyanihinda nje, ngiyanifundisa kancane la. Njengoba kunotshwala khona indlela ngoba phela mawulungiswa uthola ukuthi mhlawumbe khona umoya ufuna ususuke, kufanele siwudrage lo moya ungakuboni, ungaphindi ukubona ukuxoshwa kwethu, noma ngabe uyaphenduka wenza njani, noma sebewuthumela ngayiphi indlela usakwazi ukubona because khona indlela esiwudraga ngayo. Then-ke wena ugezwe, that's why kunanobisi phakathi, that's why kunanekhokhi phakathi, ugezwa lezo zinto zobumnyama. Then bese kuphakanyiswa-ke ngale mpande, impande esihlangana nalo lobusi sophakanyiswa uqhunyaniswa nesidalwa sakho. So ileyo nto enjalo-ke abokuphakanyiswa labo. Ongathi mina ngikaze ngiqale, kodwa khona into engicabanga uyiqale, ngifuna ukuthi 4,500. Abanye laba abafuna ukuphakanyiswa for amabhizinisi athize, okwamanje singabazwela kube u8,500, kodwa bona siyocela ukuthi befike ngakusasa ngesonto abokuphakanyiswa. Befike ngakusasa ngesonto sukela ngabo 8 kuya ntambama. Ngiyacela bonke laba abantu basifonele basazise sikwazi ukuthi si-prepare kahle, sazi nesibalo. Khumbula phela impande incane kakhulukazi le yabalozi, kodwa-ke umuntu uyohamba ezazi ukuthi umlozi unawo noma akanawo. Menawo useyahamba uyohlela abuye kusetshenzwe uma ukuthi kuyasetshenzwa. Mekhona wangakubo onawo umlozi esi-free ukuthi angamlapha, kodwa yena ebesezazi ukuthi khona lento ekuthiwa angizoyisebenza noma ngizoyithwasela. Somhlukanisela ukuthi umlozi okhushulwayo noma odinga intwaso, ngoba uyahlukana nawo. Ngiyathokoza. Abanembuzo ngiyacela ukuthi basithinte. Inamba yami ithi 079 484 7116, 079 484 7116. Babuye bathinte uNyambose 071 174 3851, 071 174 3851. Abezifo-ke inhlobonhlobo, abanenkinga ey'nhlobonhlobo, no, si-free vele, siyasebenza Sunday kuya Friday. Uyafona nje mawufuna ukuzohlola, siyahlola nasefonini, ufike la ekhaya usizwe kulezo zinto. Kodwa kulokho besikwenza ngoba senzela abantu bekwazi ukusondela bengampintshekile. So that's why sicelile emakhosini ukuthi ama-prizes siwathi kancane for lelu suku langesabatha nosuku langesonto. Kahle kahle la ekhaya sizenzi lento eba special. La sibone abantu behlupheka bezogcwala la ekhaya beshawa ilento ngoba umhlaba wonke babinyana. Siyathokoza.
siyabonga kakhulu. Sicela nime njalo niphile ey'ndaweni zonke emagumbini noma nomhlaba. Siyabonga. uNkulunkulu anikhumbule, amathonge namkhumbule, indlela yenikhaya bayenda. Siyathokoza.